Ono na što posebno treba da vam skrenemo pažnju kada je reč o unošenju zauzeća na Bukavebu, odnosno popunjavanju kalendara, jesu blokirani datumi u kalendaru. Zbog čega se oni pojavljuju? U slučaju da, kao i u ovoj situaciji, 6. i 7. jun jesu zatvoreni datumi, a zatim vam stigne rezervacija za 4. jun, odnosno ovaj datum bude nedostupan, vidjet ćete da je 5. jun blokiran datum. Zbog čega? Zato što je, kao što vidite u gornjem desnom uglu, minimalna dužina boravka za ovaj datum 2 noćenja. Shodno tome da su 6. i 7. zatvoreni, 5. je nemoguće ostvariti zbog minimalne dužine boravka i on će biti blokiran.